So ku-part 1 wale video besifunda more about i-2D animation ukuthi yenziwa kanjani, yini izinto ongazenza if uyakwazi ukudweba or awakwazi ukudweba. Le i-second part yakhona ukuthi i-3D animation ke manje yini yona leyo and ihluka kanjani kwi-2D animation le kade siyitshengisa. Asiyibone. Ngoba ngingenze step by step ukutshengisa ukuthi hayi sengipress ukuthi-ke nani but nje it's just for i-demonstration. So le process ibizwa nge-modeling. Basically usukwenza izinto in 3D kuside lesiya container yento yokugcoba, but manje uyabona ukuthi ngiyakwazi ukuyiphendula ngiyi-reshape kahle on the side, ngiyakwazi ukubuka ngaphezulu ngiscale kahle, yabo. So angisayidwebi manje ngiqale phansi, yabo. Ngiyakwazi ukuthi ngirotate around, nginciphise ngendlela engifuna ngayo, and of which is much quicker than ukuyidweba into uyiqale phansi, yabo leyo nto leyo. I-container yami ayikho perfect, akuyona vele i-point leyo ukuthi ibe perfect, but nje ukubonisa ukuthi kwi-3D just like i-demonstration ebengiyenza yento ebengiyiphethe ngesandla versus into ebengiyidweba phansi, ukuthi lena sengiyi-create-ile but ngiyakwazi ukuyifaka ama-details ngemuva, ngiyakwazi ukuyifaka ama-details ngaphambili. So mase ngiqedile-ke sengizobe ngifaka ama-keyframe. Ama-keyframe ayafana nalezi zinto ezi-blue ebeyishintsha i-drawing ngenkathi senze i-2D animation, except this time i-keyframe isho ukuthi ile yellow laphayana isho ukuthi ena ngi-assigna le movement manje, yabo. So sengizoya ku-frame 6 ngifake enye i-keyframe ukuthi ena ku-frame 6 lento ayi-rotate izifike la, ngiya ku-frame 12 ngiya-rotate ngifake enye i-keyframe ukuthi makufika ku-frame 12 ngifuna ibisi-rotate yafika la, yabo, kanjalo. And then kuzothi mase kusuka lapho mase uyidlala lento yabo iyayi-rotatela. Angidinganga lokhu ngifaka ama-drawings ephana nendawo ukuthi ibe smooth, so iya-rotate kahle. Ngiyakwazi ngakathi i-rotate ukurotate ngibuke around yona, ngisondele eduze, ngibuke ngaphansi, ngibuke ngaphezulu, yabo. So kukunika leya freedom engenayo kwi-2D animation. Kwi-2D animation if bengifuna i-rotate kanje yenze konke lokhu bekuzomele ngiyidwebe. So njengoba desibona ibhodlela-ke lento yokugcoba ukuthi ku-3D siyakwazi uliphendula sibuke around nani. So same thing nabo popayi bakwi-3D, uyamakha nje umuntu wakhe ephelele uzumqede, yabo, uya-editheka njengoba ngi-editha ibhodlela lokugcoba, uyakwazi ukumshape umakhe ngendlela omakha ngayo, yabo. Bese emva kwalokho usebenzisa lezi zinto engiyi-selectayo njengamanje, izona eba ama-control akho-ke lezo-ke. Yabo, ngiyakwazi ukumove ingalo yakhe, ngimpose noma yikanjani, ngimise noma yikanjani, ngifaka ama-keyframe-ke here and there ukuthi kwenzeke lento le engifuna yenze, yabo. Ngimcontrola lula, angisalokhu ngumdinga ukuthi ngumdwebe over and over if umuntu wami ngifisa enze into ethile. Kodwa lokho-ke akusho ukuthi i-3D animation ilula. Ukumakha umuntu wakho ukuze efane nomuntu kanje kumele ube ne-skill sokwazi ukwenza umuntu ukuthi noma kuthiwa umbheka ngaphi kwikhompyutha ulokhunga ufana nomuntu njengoba umbona la. So njengamanje ngifake i-keyframe-ke la, i-keyframe yami yokuqala njengoba sengimise kanje umuntu wami, sengizofaka i-keyframe yesibili bese ngiyamnyakazisa futhi ukuthi ame ngendlela ehlukile. From lana uyabona ukuthi i-computer between phakathi kwalama keyframe omabili ifakela yona i-movement ukuthi esukela ekule keyframe kule keyframe, uyayibona leyo nto leyo. As bengisasho-ke akusho ukuthi ilula i-3D, lento nje engimcontrola ngayo ukuyenza ukuthi isebenze ngendlela kuthatha isikhathi, kuthatha i-practice, but ngeyami preference I prefer i-3D over i-2D because once ngakwi-3D ngenza into yami yaphelela, and then from there sengiyazi ukuthi ngifocus kwi-animation, ngimuva lezi zinto around ukuze umuntu wami ephoseke ngendlela, ehlale ngendlela engifuna ahlale ngayo. Then ukuthi lokhu ngiqala phansi ngiba worried ukuthi-ke ngoba esephenduka-ke bheka le sengizomdweba kanjani.
Nokuthi okunye i-3D ayikho limited kakhulu njenge-2D. Ayikho limited to ekwenzeni opopayi kuphela njengoba ngenzile la. Uyakwazi ngisho ukudizayina iy'moto, ukudizayina iy'mpahla, ukudizayina izindlu, uma une-floor plan nje wakha indlu. For example, le i-scene A3D. Yabo imoto ngiyakwazi ukurawunda around yona ngingayidwebanga ngayiqala phansi. Uyakwazi ukwakha ingaphakathi kulayo, ama-seats, like nje i-flexible ngaleyo ndlela yabo le ngathi eyangempela. Like so i-3D is more like it's like umhlaba but or exista ngaphakathi kwikhompyutha. So uyakwazi uku-create ufaka ama-lights ngoba ubona la kunama-lights, uyakwazi nokuyi-animate lezi moto zihambe yabo yonke nje. So sengiyivala i-3D nakhona kushiyana iskili nangokuthi into yakho ufuna ibe kanjani. Uyakwazi ukwenza into esimple, uyakwazi ukwenza into e-complicated. For example, ama-movie nje afana no-Transformers or ama-movie aney'lwane ey'sabusayo, yonke lento i-create-we ngento efanayo njengopopayi, iqalwe ngento efanayo kube ukuthi-ke khona-ke seku-add-wa ama-details-ke ukuthi isabise into noma ibukeke ingeyangempela nendlela efakwa ngayo ama-colours uyibuka ngathi irastile yonke leyo nto yabo. So umehluko lapho nje phakathi kwe-3D ne-2D. I hope khona ukufundile. Ngiyacela ne-subscribe ku-YouTube uTalent D Animation, ne-like naku-Facebook uTalent D Animation. Izobonana kwividiyo elandelayo.